ravnina, odnosno organizacija koju dosta brzo prolazi Krušek, ostvaruje vrlo dobro vreme i sada kreće prema usponu. Trgovini dio staze, dosta sigurno, ali sa čini mi se dobrim vremenom za sada prolaz 0.50. Krunoslava Šeba koji se vraća ponovo natrag i u krajnjem smjeru prolazi ponovo kroz cestu Visine Brojnika koji mora uspješno proći i doći do cilja ove tržice. I ovo Krunošek, ovo Krunoška,